Jien, obsessed Kira, bis-serjetà bro. Huma jiklu l-croissants u jitlu l-flawli u inti s-seti kol dawk il-pilloli l-blu biex forsi tlaqqaq magħhom. Kif aħna Islanders u ħaniftħu l-Love Island tal-lum per l-Amant Edward taraw daqsxejn. That's the whole reason why you're here at the end of the day, to meet new people and make new connections. Right. So first of all, don't feel bad about doing something. Obviously, with respect to the other person. That's what I'm about to say. Always having respect for the other person. 100%. Deep down, you are hoping that you're going to meet Kira first day, and you're going to stay till day 60 with Kira. Correct or no? Yes. I want that. Exactly. And she said that she's feeling uncomfortable. Yes. I'm doing nothing that she's feeling uncomfortable. I understand. No, sir, these conversations between us. Because if you're gonna go and tell her that, you're gonna look. Sorry, you can bleep it out, you're gonna look like a pussy. Bir-rispett kollu, Edward, nigustaj Edward, għaxu diplomatiku, Ixu politiku, minn dawk li imorra fuq xi diskussjoni. U qabel ma jibdew jitkellmu jgħidlek bir-rispett kollu, eżempju, Sander. Mbagħad jaqlalek il-ħala kollu. U tiftakar meta ġieli kell u ma rridx jiekol. Rajtux qal kell. But the meal that I'm gonna have after this, I'm telling you, I've been dreaming about it since like March. What? I haven't like cheated on my diet. Oh, really? At all? 3 months. Wow. Like at all. Good on you. I was really big, and like drinking a lot, and like I was very bad skin. Sorry, int minint. Hi, I'm Edward. Edward after I ate McDonald's. Il-qaddis għax fik. It's okay. I told you if I eat something fattening, I'm gonna get fat from lower. It's okay. I will go down. I just hope that Raquel or Kira or Kiana, they don't see me like this. It is a kollox kollha dortom għalhekk. Anka Kira, dik ta' Jake ta'. Oh, Jake is a pussy. Ej, teqpax tajdlu pussy. Kien se jagħmelilek iġditux. Kien se jħodlok il-Kiana. Yes, Miss we're chill. We talked about it, and we're chill. As long as I know li Kiana, she it's okay. Don't worry, no problem. Għavolja tatni dak il-wasabi fħal, ma nafx jidirx mandi xuftejja kadin. Ma nafx ekkux minnom ekku bil-wasabi, ma that's a hot sauce for a hot guy. Ifem bħalissa mux li tanti der hot guy, Naf, I graduated with the flay, don't worry. Ħaħjar naf nitkellem. Ma! Ħanaqla lek fid-dejk, ħaninżel! See you guys. See you bro, chill. U mhux biex inżomma Edward, imma tittielu di għandu raġun, no. Jay kien ossessjonat b'Kira. Fil-fatt aħna rnexxilna niġbru ħafna frażijiet li qalu tinsewx li ftit ġranet oħra ikun bil-qeda ma' Teletu bieġi intervistat. Araw x'qal Jake meta kien hemm ġew. Dak immorru nitkellmu. Ejja nessawta. Allura kif int għalejt? Kif qed tħoss? Kif kemm għajmin mien kont f'kopja miegħek, kont kontent fid-deċiżjoni. Jiena ħaġa li dejqitni f'dawn it-3 ijiem, apparti l-ewwel ġurnata. Ma ġejtx jiena anke. Aha. Jiena kif għedlek kontent dik imma iddejjaqt naqra fid-daw it-3 ijiem ħatgħidli you're too needy jew tgħidli too clingy. Kollox ta' ġifieri l-bqija bħala dak li ġifieri kontent ġifieri minn naħa tiegħi. Ma tintik ċans għat li nixtieq nsir naf iktar. Jake, fejn int? Who? How, bro? Ma laħħaqx, bro. Ġib il-banka tal-bieraħ. Għandek raġun. Aħjarek? Iva. All right, bro. Isma, kellek toħroġ mill-villa, ux? Ketxewk. Ija, bro, ija. Kelli noħroġ għax inta fġrali, bro. Jiena kienet toġobni Kira. Imma bat meta jisaj ma rriditniex, ma stajċ nsib oħra biex toġobni u allura bat kellhom jitfawni l-barra mal-boys iħobbuni tali li, bro. Ifhem iħobbuk. Pero grawk il-barra u iva, anyway aħjar, għax ma tiqpax obsessed b'Kira. Jien, obsessed b'Kira? Bis-serjetà, bro. Ifhem, forsi feeling tagħna ta'. Jiena ma nafx, imma nħobb noħodhom slow l-affarijiet, m'iniex daqshekk klingi mal-girls. Kull ma rrid nagħmel ma' Kira nħassar il-wedding planner, il-karozzi, il-cake.
Irrid inħassar lil-ħamiem, għax kun ħantajlu l-ħamiem. Il-kert kallek kien ħeġġija mill-surprise, ikanta dik, bla tarf. Il-kejk għattu, u li fimni tu għax tinkwieta. Affarijiet, irdu nħassruhom. Imma il-bqija fuq daw l-affarijiet biss, il-bqija naħseb li ma ħatix daqshekk fas. Jekk qed taħsebni li obsessed, għajdu li ta' guys, Bro. Taġġel! Insomma, issa ħajja fjaġġet jemmem. Mhux bħal bandla. Il-ħin kollu jieħdu l-complaints dwar dik il-bandla li għandhom. Għax taġġel naqra biex titbandal biex tiswingjaw. Ma complaints, ma n-nies fuq is-swinging. Meta dan huwa program, it's all about the swinging, you know what I mean? Ma nafx tħobb taralu jien il-da. Jien għos naraħ, għax meta taraħ tifhem kif jirraġunaw iż-żgħażagħ. Ma tifhem għan? Le, xej ma fimtom. Nelbulu jien. Għarem, għax diħla waħda minn Katania naħseb u taf titkellem bil-Malti. Katania kun jom dik Maltija. Għarom xidbew s-su. Għaradlek, sen uħra nitħollu dal-Love Island jien. Jitħollu. Mura, raw il-lenja xieħa, aħseb wara lilek xaffarijiet daw, u s-setot tamel, u ma jiklu croissants, u jitlu l-flawli, u inti s-setikol, dawk il-pilla l-blu biex forsi tlaqqa maħħom. Waqalas. Ara l-bandla. S-setaf li indi l-bandla taqbadnina għadardir. Kollo xi dar għal-mari. Sinjuri, il-programma ħjar jekk jaqafaw għada nerġaw fis-7. Jekk inti wkoll qed iddardrek il-bandla ħallilna messaġġ. Tistgħu tirbħu rigali grazzi għall-sponsor sana. Se naħbu xi ħaġa bejniethom kemm tiktbulna x'inhi.